uya ni usiki kutoko mayu ino yako ubisi wa judiciary niwe wiye kana nona mana weti mo ene nimekwenda kuona president nake president as ready kumeta state house maloya onde kana ngwata ni mawakili ba Kenya ni ile na yako women don't try disi kana kwa kuona kikuilia nene ungite maloya mukono niwe seneki judiciary thithia ne mubia independent yani wethi ungamie no tailite kolikililwa uthukumi wagwo kikatiba yes utailite kolikililwa uthukumi wagwo ilabe utwika kana judiciary na ukabonge wa presidency ni maende tokomana mayenge wayiba compromise ilikilaba number 1 ni laisi munoko compromise uthukumi wa judiciary ona ndoke kwa sene laisi obvious ko mi state house kindu chambe uthukumi ni compromise why state house nongi nonywe nongi no mpaka oda ini na zumbe so umuntu usilimu peke ndo weta undaite ngili 10 kana 20 ndike ruke kwa kwato nene wa mino bika kwa na mina kukwikia cheiwanywa na wala lewa makwani mola aye ko byo nduizo nzomea ningi wita kwa inzomangi ya nditi ata sawa nguya ayi ningukuwe mbele siya kwingoma na nungu tekweka na nungu kwa kwako yetekela so pa imana mai president kuibwe kalande kokoma na judiciary ketha mene kwa ni matwa ikotini ya majaji ala me kwa se balusani na judiciary kwitekela kokoma na nokaba wa presidency kindu chambe niko balucha akenya na niko botia katiba yani silaga teteganda niwe si katiba kiasi hata katiba kiasi hati pinya wa katiba we moko ne mamwene ndi pinya wa Kenya pinya bwonde we moko ne mamwene so mwene ndi ambukulu ai ni usio twetikele manena nyi na pia maidi unena ningo support senator wa county ya Ilobi Edwin Sifuna anaisi kana maidi kunena baya mete yene ndi metho kana kila kionenwa with the extreme to live neto chene yani niloke mambati pressure ndo by the way ni hatari sana ni danger na kindu kingeta president yana simu yako ome ele kana moko ni isuma ile kwa mana mini memo ka anda